Bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info, bakunzi ba B-Info Plus, bakunzi mu Gisaka TV, kandi baramutse ndabahe n'ikaze makino iganiro cacu. Cuno munsi tuginekezo rya 13 kwezi no kwi11 umwaka wa 2025. Reka ce niramukiriza cyane abantu bose badukurikirana aho baherereye hose mu ngeri zine z'isi bumve ko twaramukije tubahe n'ikaze makino iganiro cacu. Cuno mugoroba ese ngo bisanzwe mumbonye ntabomba ndumwe mba ndi kumwe n'umusesanguzi canke umutumire aza kudufasha gutahura ibigiye bitandukanye cyane cyane kubiko birabera ku mirongo y'urugamba ndavuga muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Turaza no kwibanda muri EAC hari byinshi ko biravugwa, turaza kubitaho gato, ariko mu ngingo nyamukuru tugiye kuyaga ko turaza kuyaga ku kijanye n'ijambo president w'igihugu ca Uganda Yoweri Kaguta Museveni yashikirije ku munsi wejo, aho yagize ivyo avuga mbese anatunga gatoki cyane igihugu ca Kenya, ati mu gihe ivyo bintu vyoramuka kitavyemeye bashobora kurasa Kenya umwanya n'umwanya. Ibi turaje tubive imuzini muzingo tubice ijya nino kugira ngo dushobore kubabwira uko ibintu byifashe. Ivyo gusa turaza kuyaga kubijanye n'ibiganiro byari vyitezwe idoha kuri no munsi gerekezo ya 13, ariko birangira bino biganiro byigijwe imbere. Turaje turabe impamvu bino biganiro byoba byigije imbere, ndetse tunarabire inzitizi zatumye bino biganiro byashikwa mu ngiro inyuma y'igihe kinini barindiriye ino tariki yo kugira ngo bashobore gusinya amasezerano y'amahoro. Ese ngo bisanzwe fise umwami w'igisaka ku murongo wa telefone. Umwami w'igisaka ndakuramukije cyane, nizere yuko umeze neza. Ndabashimiye bwana munyamakuru, ntabwo kandi hashize igihe kinini nta mwanya uciyemo mu by'ukuri tutaganiriye, hari maze kuba umusangwa iwanya aho kuri B-Info Plus. Ego ndakwikirije rero nibije kugubwa neza. Urakoze cyane mwami w'igisaka. Ngona nawe ivuze mu ntangamarara. Reka duhere kuri no ngingo ya mbere, aho Yoweri Kaguta Museveni abwira Kenya, ayiteguza ayibwira ati mu gihe ibi bidakunze ndabarasa umwanya n'umwanya. Urashobora kutubwira situation ihari entre y'igihugu ca Uganda ndetse na Kenya mwami w'igisaka? Urakoze cyane bwa munyamakuru. Ibi bintu rero ndagira ngo mbanze mubwiye ko ari ikintu kandi nshishikaje abadukurikira hano mu Gisaka TV no kuri B-Info Plus, nukuri muduhereze commentaire zihagije kuri kuko ngizeye neza yuko iyi ari ingingo hano mu karere bitewe no kuntu twabonye imikorere ya Matsibihugu, tukabona uburyo Museveni yamaze igihe kugeza na n'ubu tukimwita umwagenti. Ariko bwana munyamakuru, Museveni ingingo avuga ntabwo ari ubu bazivuze, nuko ushobora kumva bivuzwe muri iki gihe twari turi kubona bari kudurumbanya iriya Tanzania, ariko by'ukuri ntabwo ari ubu bivuze. Kandi ndagira ngo ubwire no ku gihe cya uriya mu president yasimbuye we yahiritse muri 40 na kangahe, ni ukuvuga ngo iki kibazo n'ubundi cyari gisanzwe gihari hagati y'ibi bihugu. Uzi ko Tanzania na Kenya nayo bajya bakozanyaho, ni ukuvuga ngo bakozanyaho hakabura gatoya ngo bacakirane noneho no ku rugamba bibi intambara yeruye, ariko aba bantu nabo basanzwe bafite utuntu badahuza. Rero bwana munyamakuru, wenda hari utabikurikiye ashobora kwibaza ngo ni ibiki muri kuvuga ko twumva tutabisobanukiwe kuko ari ubwa mbere cyangwa se yaba yari yubishije inkuru. Bwana munyamakuru, Museveni yagize ati ngo ubundi ikibazo afite wakibaza kuki mu myaka yose itambutse nibwo yibutse yuko Uganda ni landlocked idakora ku nyanja. Kuki abizuye ubu? Icyo kintu turi buze kugarukaho wenda mu nshamake kuko dufite n'indi ngingo turi buganira nayo itari ntoya. Ariko Museveni ari kuvuga ngo none ngo product zabo ngo zizajya zigera ku isoko gute? Ni ukuvuga aribaza ngo arashaka kiriya cyambu cya Mombasa cyase mu bundi buryo Kenya yamuhereza akajya agera ku nyanja neza nta wasabye uruhushya, mbese akamera nk'aho ari umuhanda we ku giti cye. Avuga umuhanda we w'igihugu cya Uganda. Rero nicyo ari gukomplaininga avuga ngo ubwiza n'ububi akeneye yuko nawe azajya akora ku nyanja. Nicyo cyateje umwuka mubi hagati ya Tanzania na Kenya. Mwami w'igisaka. Yego.
uratwumva cyane. Tugerageje kuraba Museveni na Ruto turavye ibihitiye mu karere twabona yuko ari abantu bajya kamwe ndetse banahurira muri byinshi cyane mu kudurumanya umutekano haba muri Tanzania canke muri Kongo. Urabona ibi bintu se koko bitazova bihindura umubano ibi bihugu byari bifitanye? Bwana munyamakuru ndagusabye unyihanganireho gato, birasaba wegere telefone yawe ukora ibishoboka natwe mu Gisaka tukumve. Urakoze cyane mwami Gisaka. Naringize ti ibi bihugu Kenya na Uganda ni bihugu twabona yuko bifatanye mu nda na cyane mu guhungabanya umutekano w'ibihugu bibanye byabo. Ndavuga nko muri Kongo urabizi UPDF iriyo, urabizi muri Tanzania byaragaragaye ko hari abasikere ba Uganda ndetse n'abene igihugu ba Kenya mu guhungabanya umutekano. Ariko turashaka utubwire eske ibi bintu bitanguye kuvuka bivugwa ntibishobora konona umufatanye bwo konona ibindi bihugu canke umubano bino bihugu bya bifitaniye? Bwana munyamakuru, impamvu navuze ngo ndabizi ko iyi ngingo abadukurikiye bari buduheho ibitekerezo. Tuzi yuko aba bantu bari ku murongo umwe wa Oxida. Nicyo Ruto ajemo ejo bundi, ariko na mbere yuko utaza n'ubundi Kenya isanzwe ari y'Abongereza. Rero njyewe naraje muri kiganiro hano mu Gisaka TV, abavandimwe baravuga ati vuyaho Museveni ntabwo ashobora kuhindukira ngo arasa undi muntu utari Kongo ngo agomba kurasa. Njye nari nazanye igitekerezo ndi gusobanura ukuntu nyamara Museveni mu mwitondere. Bwana munyamakuru, ndagira ngo mubwire ko aha yahawe intwaro yaje azisobanuye ubushobozi zifite. Nza nanjye nerekana izo ntwaro aha n'ahantu zaba zitagitinze guhangana. Nagiye ndeba intwaro dede yari aherutse mu Buraya no muri Aziya kugura. Ndazi izo ntwaro ziyanjye nza kurangirana nk'uko urudinze yuko izi ntwaro zimeze nk'aho zigamije guhangana, ariko abakozi bacu bose baranyamaganye. Abangaha naho ntabwo turakonfirma ngo byararangiye, ariko iki ni ikindi kimenyetso kandi utatera umugo cyane yuko aba bantu tuzi yuko bari kumwe bashobora kuba baracanuye mu buryo cyangwa ubundi. Twebwe rero tugakomeza tubati imboga rwose ntaho zijya zibora mu isafuriya zegeranye, ati Museveni na Oxida baracyari kumwe. Ni ukuvuga ngo kamubaze Ruto role cyase Kenya role iri guplayinga muri aya makimbirane yo muri Eastern Congo, ukareba na Museveni mwibuke iyi ntambara ya dede igitangira nawe yatangiranye nayo, ndetse agezemo hagati aza kongera n'abasirikare na warabatanu. Cyane twamenye ko byagenze, twagiye tubona agize ibiki, tubona afasha abasirikare batangiye kuba withdrawing. Asigazamo dede byatangiye kumukomerana kubera nta wundi bari bagifatanye no kwango. Byatangiye kubona mukabona abantu ari ku rugamba mu nce M23 yafashe iri gutwara abantu ku ngufu ngo binjire igisirikare ku ngufu. None hashize igihe twagiye kwatubona Museveni akoze ikintu Oxida irwanyiriza sikura hejuru, aravuga ngo ikintu cy'ubutinganyi nitugufata n'urwo gupfa. Oxida irongera irasakuza. Museveni arongera tubona atangiye kuvuga ibintu yuko n'umuhungu we bose bafatanyije, ati uzatera Uburusiya natwe tugomba kumwivuna, ati natwe tugomba kohereza trupu zacu muri Ukraine gufasha Abarusiya. Umunyamakuru, uyu mugabo yakoranye na Oxida igihe kirekire, ariko ndagira ngo mubwire yuko ntabibaho iteka. Nkubwira yuko na Amerika yakoranye na Afghanistan bari kurwanya abatalibani, hanyuma leta ifata ubutegetsi, hanyuma kandi irongerera iyikuraho amaboko irazikorana na Afghanistan, ikorana n'abatalibani. Rero ibyo uvuga ngo umwuka mubi w'ibi bihugu nubwo tuzi ko bakorera bose umwe, ariko aha hantu harimo akantu ko kwibaza. Bwana munyamakuru, karimwo cyane. Ni nayo mpamvu nari mfite ikibazo ngomba kukubaza. Ni ukuvuga none niba bakorera bose umwe, ni gute uretse mbanza nkubwire ibihugu muri Aziya urumva
ibihugu muri Aziya bihuje bwose umwe ariko bitajya bigirana amakimbirane atari uko byumvikana haba mu buryo ubwo aribwo bwose. Reba Saudi Arabia urebe na Israel turajyana. Biriya bihugu byaba muri sociology nta hantu bihuriye, byaba mu myemerere ndavuga ntaho bihuriye, byaba muri politike zabyo ntaho, haba bamwe n'Abarabu haba mu buryo ubwo aribwo bwose nta namwe bahuriye, ariko kuko bahuje bwose umwe ntabwo turabumva bari muri ibi bintu. Iki kintu rero kivuga aha njye nari nababwiye ni izi ntwaro Museveni yakiriye, izi ntwaro zizareba dede. None niba Uganda na Kenya baje bashaka gukocagurana, urashaka kumbwira se ko yuko iki kintu ndumva ari ikintu gisobanutse. Basobanura gute yuko bari gukorera bosi umwe kandi bari gukocagurana? Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Bafite ababosi batandukanye. Kandi Museveni muri ibi bihe biherutse kurikije uburyo yagiye akura ingabo hano muri Congo azikura buke buke, nareba uburyo umuhungu we yagiye ahindura akazana, yaramenyeye kuvuga anko gusa akongera ariko Sekedi Garafurere ngo araza kumufasha kwivuga umwanzi. Turajyana ndakumva cyane arangiza akakira intwaro z'Abarusiya. Bwana munyamakuru, iki ni ikindi gihamya yewe nabwiye abadukurikiye yuko negereje ejo bundi mu matora uburyo ibi bintu bizagenda. Ubwo zaza kiriho akadomo mbabwire nti Museveni yaciye ukubiri na Oxida. Twebwe twarahamutse kubera uburyo bahungabanyije akarere bafatanyije, ariko Museveni yamaze kujya ku ruhande. Urakoze Mwami w'Igisaka, ariko je cyane nibaza kandi kabazo niko bari kwijijisha kwa leta ya Uganda. Nariga hari hamaze imisi ariko haravugwa yuko aba bajenzi bo muri Kenya biteguye kuza gufasha abenegihugu muri Uganda kuja mu mabarabara mu gihe Museveni yotangaza yuko atsinze amatora yo kurongora ikindi kiringo ciwe. Museveni niyo bakoze kandi akantu kugira ngo areme ubwoba canke abararema amakimbirane yo kuburizamo ino migambi y'abenegihugu bagomba kuzokwiyamiriza itogwa ryiwe. Igitekerezo kiri hano hanze ngaha bikurikije aricyo nigeze gukomoza ni dukurikije Museveni uwo yanyakorera ati aba bantu baba bari kwijijisha nanjye ngenda mbikora nk'ibiganiro. Nabyo birashoboka, ni nayo mpamvu mvuga ni dutegereze turebe uburyo urabona Bobi Wine mu by'ukuri ari kudomina Museveni ari kumusha n'igisirikare, ariko size populaire ni kuri perezida wa Uganda ni Bobi Wine. Bobi Wine kabisa ukunda Museveni wacu ariko menya ngo bose abaturage abari inyuma ya Bobi Wine. Rero turaje tureba uburyo ingenzi yahariya muri Uganda yitwara, hanyuma tuzabona abantu bayishyigikiye abaribo. Abo bantu nimara kubabona zagaruka noneho bwa nyuma nanyo. Hanyuma nyuma y'amatora yuko Museveni amaze kwiba amatora kuko azayiba, none nzongera ndebe bano bantu bo hakurya uko bitwara. Niho nzako rero ntabwo aba bavandimwe batekereza ko aba bagabo uyu Ruto na Museveni bari kujijisha ngo barangaze. Museveni yarangaza mu bishingiye kuri politiki y'imbere mu gihugu kuri ibi bintu by'amatora, yarangaza mu rwego rwo kuyobya amarari ku ruhare bari bafite muri ibi bintu bya Tanzania. Ariko ntabwo nabahakanya babitekereza, ariko ntabwo ngewe ari urwo ruhande ndiho. Icyo negereje n'aya matora nkahita mbere kuri kose. Nuko urakoze cyane Mwami w'Igisaka kuri iyo nkuru ushoboye kuduha uko byifashe ku bijyanye n'amakimbirane ya Kenya n'igihugu cya Uganda. Urakoze kuduha umuco, ariko reka tuce ku ngingo yakigira kabiri aho tugiye kurabira hamwe ikijanye n'amasezerano y'ibigano cyangwa gusinya amasezerano y'amahoro i Doha muri Qatar. Kuri uno munsi w'igerekezo ya 13 niwo munsi wari witezweho yuko haza gusinywa amasezerano y'amahoro ku ruhande rwa leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Kinshasa aho bari guhurira muri Doha. Ariko vyagiye kurangira amasezerano twumvise abakuru yuko bayigije inyuma
kubwo imvo zicange ziriya tutabashije kumenya kumbure amasezerano twababwiye yuko amahigwe atari na menshi kwijana y'ugusinya ano masezerano. Umwami w'Igisaka ndazi uri mu bantu bakurikiraniye hafi ibijanye n'amasezerano y'Idoha. Ni ikihe wotubwira cyatumye na cyane ano masezerano ataba, kandi utubwira ico twizeza yuko ayo masezerano kwitariki bayungurije ko kwigenekezo rya 21 hoho ko bizoshobora gukunda canke bazongera bavyigiza imbere. Uzi yuko byavuye ku 18 bigiye ku 13 ubu bigeze ku 21. Urumva yuko bakomeza guhindura amatariki yo gusinya. Ni ikihe kiriko kirabituma? Urakoze bwana munyamakuru. Icyo nakubwira ndagira ngo nubwo tukabivuze hano kuri kamera no kuri mikoro, ngiye mu gikari narakubwiye nti ibyo bintu ntabwo bizashoboka. Abandi wari utegereje kumverifiya ngo urebe niba najya ngira akantu ko kubeshya nkaba ntabwo mu magambo make n'iyi tariki bashyizeho noneho iyo baraje nibabona igeze bikanga nta nubwo bazanatubwira n'igihe babyimuriye. Urumva ni ukuvuga ngo nabo bagiye kubibona yuko ibintu byo gukomeza bimura nta musaruro cyane gose. Nyuma y'iyi tariki tubwiye bihaye ngo bazongera noneho ngo bizabiraho ntibizaba kandi noneho ntibazanakubwira amatariki. Urumva icyo bisobanuye ni iki? Bisobanuye ngo ndajya mu kwezi kugira ngo bigende byimuka. Ubu ubwa mbere byatangiye ndende yenda akabona ingingo zimugonga bakabyimuka bazagira ibintu adafisinga hano mu karere bya bindi bye by'amaguye byo bakora hano. Hanyuma none uko kuri urwo ruhande rwe yabyimura nawe Tshisekedi niko yagiye agira ibiki, hari ibintu yari akeneye kubanza gufikisinga imbere mu gisirikare cye. Hanyuma ariko no ku rwego mpuzamahanga yewe niyo yumva kimwe, ariko ntabwo yari ategereje gukonfaminga uyu mugabo tumaze kuvugaho Museveni. Aho ni hamwe ndabizi muduhe ibitekerezo nshuti mukurikirana ibiganiro byacu ukabona niyo waba utwopoza iki kintu nuko nibona, kandi ndagusaba igihe gitoya nzagaruka no mwereka ibindi bimenyetso bisukira ingibi. Rero ndamubwire ko n'ikintu cya FDLR uburyo cyavuga muri zirambaziza mushinga zabaye uburyo cyavugwagaho Kongo yagombaga kuvuga ati ntabwo tureka tubyemere, ariko nyuma y'uko Kongo imaze kubona uburyo igisirikare iri kugenda igitunganya, nyuma y'uko yunguka andi maboko kuri iyi nshuro ikabona uburyo ku rugamba bw'abanyamakuru wenda kugira ngo mezeho gato watubwira ku rugamba umuntu uri hejuru y'undi ku rugamba ninde drone ziri gutabika Tshisekedi uri gutabaza ngo drone zibaza abaturage, kandi nawe ko abaturage mu mbere tubivuga nibo ubwabo baba ariko ngo drone ziratumaze. Rero umuntu uremerewe kuri ya Kongo yahise ivuga ati ntabyo kuganira. Baza mwibutse Patrick Muyaya wakurikiranye interview ye ari kuvuga ngo igisubizo ni ukurasinyesha avuga ati icyo kizarangiza ikambara. Rero uko nzi ibintu uko bikora niyo mpamvu bira biganiro bagiye niyo tariki igere mubone ibiganiro n'ibibaye noneho n'akamaramaza ntabwo bari bubabwiye n'igihe babishyize kuko ntabi bagomba kumva n'imiti bakaewa, hanyuma neza usigara nta kabaraga na busa niwe azavuga ati noneho ibyo muvuga tujye mu biganiro. Niba dede bamufata bazamufata nyine bizabirangira. Niba nagera Imana ikora ibitangaza akarokoka akabananira, ubwo bagomba kugira iki kugenda bakumvikana ibi bintu. Ariko mu gihe icyo cyiciro kitarageraho rero kwitega ibiganiro ndagira ngo mbwire ko ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine intambara igitangira mu mezi mu mezi 2 yonyine twaje kubona tubona bagihise bajya mu biganiro Istanbul muri Turukiya. Ibiganiro baraganira neza byarangiye, twagiye kubona tubona David Cameron wayoboraga wari prime minister w'Ubwongereza aragiye muri Ukraine kugira ibiki kubwira Zelensky turenge turasinya ibiki tibivemo
intambara itangira bushyashya. Ni ibi ngibi rero Tshisekedi ahise akora nawe aravuga ati reka ati tugomba gukubita inyeshyamba. Ibyo Muyaye yavuze ni nabyo uri kubona mu gisirikare cya Kongo bitewe n'iki urebe uburyo mu mbere twabaye ejeje umwuka. Ubwire ngo Kongo irajya gusinya mu gihe isinye za principe yasinye bitewe n'uko yabonaga no mu busanzwe urugamba rutari kugenda ibishaka, none ubu biri kugenda uko ibishaka riri igomba gukubita inyeshyamba. None se Tanzania yohereje bijya bikoresho hano mu burasirazuba bwa Kongo ngo bijye kumuta bizi ko basinya amasezerano y'amahoro. Ntabwo bishoboka rero, ntabwo ibyo biganiro mu byibagirwe. Mwebwe mutegereze intambara igiye guturitsa akarere ubundi uturike ukirakire hanyuma baganire sasa, cyangwa nibiba ubwo nibiba win nibwo bazaganira bo bambarasinze habuze umanura undi uzamura undi, hanyuma nuko bimeze. Ariko amahirwe menshi hari leta ebyiri zigomba kugenda byanze bikunze. Mbega wewe ugerageje kuraba uzasigara hano muri aka karere. Ugerageje kuraba ku bijyanye n'ino tariki bungurije kibiganiro ubiha amahirwe angana gute ko bashobora gusinya? Ntabwo mwumvishe neza, ngeranije kureba ku ruhande kuri no tariki yatanzwe ishasha kugira ngo bashobore gusinya amasezerano y'amahoro, na ubiha amahirwe angana gute ku bijyanye n'iri sinyo y'aya masezerano? Ntabwo ibi bintu byakunda bwana munyamakuru. Amahirwe purusa amahirwe ari munsi y'10%, munsi ya 10%. Ni ukuvuga ngo amahirwe ntabwo tukumvisha hano mu Gisaka TV, ariko amahirwe we niba waba uri kunyumva amahirwe ntabwo ari hejuru y'10%, ni make cyane. Igomba mu karere nta kindi. So mwami w'Igisaka kandi umunyamakuru uretse n'izo ngingo kuko yamaze ibona ko imaze kujya hejuru ya yizi nyeshyamba bya strategy zose bari bafite, zaba izo kuri tere, zaba izindi bagenda bakina ku mpande n'ibiki uretse kuba aho ngaho byaranze. Urebe n'abafasha izi ngabo za Kongo, ureba aba banyarwanda bari hariya, ureba aba barundi bari hariya, umbwire ngo bazemera yuko birangira gutyo gusa? None si inyungu zabo zaba ari izihe? Inyungu z'u Burundi ni izihe? Hanyuma inyungu z'aba banyarwanda baba hariya ni izihe? Izo nyungu rero zitaraboneka ngo zigerwe, nukuvuga ngo nta masezerano ashoboka keretse igihe nyine leta yabarushije imbaraga neza byanze. Ariko uko biri kuri tera urabona yuko denda miriwe nabi cyane gose. Nuko mwami w'Igisaka tuyaze byinshi, reka ndagushimira. Ariko mbere yo guturangiza kino kiganiro urashobora kuba ufite ijambo rimwe cyangwa abiri ushobora gushikiza dukurikirana, ufata akanyuri babwire hama turangize kino kiganiro cyacu. Ndabashimiye. Nicyo kintu nababwira. Akantu rero gato nakongeraho, tuvuze ku kijyanye na Museveni na Kenya, kubera iminota dufite ntabwo twasobanuye neza uburyo ki igomba kuba ari intambara y'akarere. Icyo kintu kuzakigarukaho kuko ntabwo twakigiye muri detail uburyo ibintu bikozwe, n'undi ari ya ntambara y'akarere bigomba kurangira akarere gasandaye. Murakoze. Nicyo tugomba kuzagarukaho ubutaha, niba hari ibindi bimenyetso bikomeza kutwereka aya makimbirane hagati ya Uganda na Kenya. Nuko mwami w'Igisaka kandi ndagushimire cyane. Murakoze nawe. Nuko kandi nshimira cyane abantu bose twabonye makino kiganiro. Nizera yuko byinshi twabiganiriye, byinshi byinyegeje hagati y'amakimbirane ari hagati y'igihugu cya Uganda ndetse na Kenya. Twabiganiyeho, turafata umwanya ukwiye ndetse turanaganira ku bijyanye n'isivyo by'ibiganiro plutôt y'isinyo ry'amasezerano y'amahoro yari kubera idoha muri Qatar. Byose twashoboye kubironkako. Umushaka ndabakengurukire, ndanabashimire kubona twabaye kuva mu nota wa mbere n'ubu. Nizera yuko byinshi mwabyumvise. Reka duhure muri commentaire tugire icyo tuyagiyeho, ndetse nongera ndabikaze ku bindi biganiro byacu by'uno munsi. Bye bye.